Mlalelo wami siyakubingelela kuphi nakuphi la kufinya khona nami bukusitha njengamanje. Cela ukuthi wenze okulungile-ke upresse i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena uqala uthole notification. Sikuphathele insizwa namhlanje efunwa izinkabi, kodwa-ke isilandisa ngakho konke okwenzakalayo nangayo yonke indlela-ke ezama ukubhekana nabo ngayo. Beno, Ya njani? indaba uhambe ngey'moto ey'ningi nabantu abagadayo. Mtshana wami, impilo enzima mtshana. Okay, athi kancane nje mtshana vele ngoba kunesitudio uyabona ongasazi mtshana mina kwathengwa iy'nkabi mtshana, zathengelwa mina. Uyabona, since iy'nkabi ziyangifuna mtshana, ngazi ukuthi zikhokhelwe malini. Manje inkinga yami sengikhathele, but-ke ku-South Africa mtshana wami izwa yonke. Ngifuna ukumake sure ukuthi mangabe ukuthi ngiyogwetshwa yogwetshweni into ekhona, ngigwetshelwe ukuthi ngibulela umuntu ofuna ukungibulala, ngoba semide leminyaka mtshana ngibhadala abantu ukuthi bangigade. So sengcono manje ngenze sure ngoba amaphoyisa enza kancane, ngibikile udaba enza kancane, adlala iphesi yayo. Abanye bangitshela ukuthi ba-underground, mina ngiko-underground mtshana ngila, uyayibona leyo nto. So ithele iminyaka miningi, angeke ngihlushwe umuntu engimaziyo mtshana. And then ngicabanga ukuthi namuhla ley'nkabi zakhe sizomqoqela indaba. Namhla zibonile ukuthi akudlalwa. Le drone mtshana lihlezi uyibona izulazula la ekhaya. Ifuna manje i-drone ngeke ize ngibulale mina, akungene bona. Badom ngoba abatshintshi ney'moto futhi. That day uma ngiphuma lapha eCapitec, ngibabona nje sisuka nje ukuthi napha baphuma babaleka. Angeke baba phela beze kimi. Uyabona, abangene la endlini mtshana khona bazobona ukuthi bafana noba. Uyabona namuhla mtshana, namuhla ukuba sibe ngasilo mngcwabo laba ilungu obongapha phezulu. Bayangibona, ngisho bangilandela ngedrone mtshana, bangilandela ngedrone. So mangibhizi lapha ene lamaphoyisa ngitshelile ngathi le drone bangilandela ngayo ayivamanga, very incane. Wena uma uyibuka mtshana ungathi isilwane, wena uzobona ngathi uboniwe. Namhlanje bemnyama ispider yanamhlanje. Okay, bengasi spider kodwa iloyana emnyama. Uyabona, ngisho noma bangeza no-mosquito ngigudi kabi mtshana kulento. Noma bangeza no-mosquito mtshana ngitshela ekuseni ngithi ha i-drone le. Uyabona, nale bumblebee yabo leya. So bazama, angazi ukuthi yini abayifunayo ngoba phela abangeni. Mina uma ngifuna ukuhamba ngiyolala eMiddelburg, ngihamba ngiyolala eMiddelburg mtshana. Uma ngifuna ukuba ngapha ngihamba ngibe ngapha. Abeze angisho bababhadele mtshana, bona bababhadele phela kuthiwa ababulali. Bona basebenza ukubulala bona. Iminyaka engaka sola balokubulala mina.
Sengikhathele-ke mina mtshana wami. Ziningi izinto zami ey'mile ngibhekane nalempi. Bengithule nje ngingakhulumi ngayo ngoba inkinga yami ukuthi angifuni, ngiyazi ukuthi nalo owenza lento makuyitshela ukuthi uhlakaniphile, uyitshela ukuthi angiboni ukuthi ubani, uyabona. And ngiyazi ukuthi usebenzisa lephi ithuba ucabanga ukuthi amehlanga azobhekaphi, kanti inhlakaniphi ukudlula yena. Into ezokwenzeka-ke mtshana manje iyi-1. Sekuyoboshwa mina manje, ngiboshwele ukuthi bengizivikela. Iyo lento esezokwenzeka-ke manje. Namhlanje le nkabe emhlophe ekhanyayo ende iye yophahla ethuneni elirong mtshana. Kwabona umuntu aphahla ethuneni la kunasihlobo sakhe khona. Uyachamuka ngale DG6 mtshana, ekhishini number plate phambili. Esemwani beza nje ne-drone nje solo ukuthi ngiyabona ukuthi naba ukuthi sihamba nabo, ngiyababona mtshana, sihamba nabo. Ngiyantshela le gang ngithi hayi sihamba nabo. Bafika ngena lapha emathuneni. Uma ngithi-ke lapha ethuneni lamfowethu, uma ngithi ngetha, hayi naba sebevele bayitshela ukuthi hayi vele ngaphansi isandla kwaba kanye, ngiyacela kwagcwala amathuna. Bandlula mtshana bayekhoneni la kungeke baze baphume nokuphuma khona, bawu-3 phakathi. Wehle omunye wathi mayifika wayithela la kupake khona abanye futhi ugada. Wathi bafika bema njengalapha, bangasondela lapha, bayama njengalapha. Wagijima omunye omhlophe ophahla ethuneni elirong lomlungu. Angena sihlobo mtshana, aqeda abuka nje mtshana, abuka baqeda baphuma bahamba. Bahamba mtshana wami, athi lapha bacabanga ukuthi sibamisha wayibona kuphela. Le nyanga abayihambayo iyabakhohlisa mtshana. Iyabakhohlisa. Ngisho noma bangahamba baye eMalawi mtshana, ngeke baze bangibulale mina. Kodwa watch the space from now. La kungeke baze baphume nokuphuma khona, bawu-3 phakathi. Wehle omunye wathi mayifika wayithela la kupake khona abanye futhi ugada. Wathi bafika bema njengalapha, bangasondela lapha, bayama njengalapha. Wagijima omunye omhlophe ophahla ethuneni elirong lomlungu. Angena sihlobo mtshana, aqeda abuka nje mtshana, abuka baqeda baphuma bahamba. Bahamba mtshana wami, athi lapha bacabanga ukuthi sibamisha wayibona kuphela. Le nyanga abayihambayo iyabakhohlisa mtshana. Iyabakhohlisa. Ngisho noma bangahamba baye eMalawi mtshana, ngeke baze bangibulale mina. Kodwa watch the space from now. Ngoba bengilinde ukuthi ngizobabulalela la endlini. Abeyizi la. Bafike bajika ngenye imoto emnyama, bathi yini le moto, ngizoze ngiyibize ngegama baze babone ukuthi bawu-4 phakathi. Bafike bakhombana bajika bahamba. Then the second day ngilekhathi-ke ngiyobathola lapha uma ngiphuma ebhenki. Angizobalekela inkabi mina mtshana, kodwa kusala izogcina mina. But yona mina nayo sengibeka amalanga ukuthi siyohlangana. 1 badoma ngoba bangilandela ngefoni. Angizoshintsha ifoni mina, ngincwaba amafoni. Angizoshintsha ifoni ngishintshele inkabi mtshana. 2 i-drone bangiyithanda kabi. So iyafana nje nonodoli la kwami nje. Bangibona nje bangayishuta iy'thombe zami, bayishuta igcwala umhlaba, ngeke bangenze lutho mfana. Bazongibona namanje futhi ngiyazi ukuthi bazobe bebhekile and bayazi. Ngiyazi ukuthi ngeke bayitshele ibhosi yabo, boyitshela ukuthi hayi shintshela imoto, useyayazi. Bazoyishintsha, baqale nini ukuyishintsha? Njengoba ngisho bashintshe nje ney'nkabi, nalezi ezinye asekho, nalezi emnyama embi ayisekho, nalenye beyigunda isichiko ayisekho, nalo mfana engahlala naye Nelspruit acabanga ukuthi angiboni. Mfana engahlala naye nalo ngambuke ewindini, ngabona ukuthi lento ngizoyishaya ucopho le. Hayi ayisekho. Nalo wafika wangithola egarage, engilandele ngitreka ngefoni, wayethi wayithela phezu kwami. Wajike ngibhekile ngithulile ngithi uma ngitreka nami ngiyangitshela musa.
Angisho asebenzisa imali njani. Yini engenziwa imali? Ngilinde bona. Bafike bajika mshana. Ngathi ngithi ngiyongena eloyeni ngelinye ilanga. Mangithi ngizongena naba bangilindele. Ngithe mangingena emotweni ngithi ngifuna umshini. Babaleka mara beze kimi. Babaleka njalo. Bangilandela ngisho ngidlule neListrade mshana ngithi bangithi ngelinye ilanga. Ngamchallenge yazi ngimbuke ngathi ngazi ubebamba benejip emva kwakhe. Engilandela ke ngale. Ngambuka. Ngamkhipha mshana ngamkhipha. Alikhizwe ngalazi mina. Ngathi sengithi U10 sengijikela ngakuyena wakhishima wangena kwenye ishop asuka ngaphuma ngafuna ukuyobona le jeep ukuthi le jeep ngafike ngayithola nje ngasekhoneni lo munye uyisilima ngoba ifootage yakhe vele sihamba soyithatha eStandard Bank ziphukuphuku nje kuphela inkinga ukuthi lo muntu wabo bathengayo abatsheli ukuthi sengizame kaningi angizofa mjana ngizofa nje ngifele nje uNkulunkulu masevumile hayi ngalesa sibhamu sabo kodwa ngiyabheja mjana ukuthi lenyanga le uma ngabe basasekhona le trip engiphume namhlanje le elandelayo eyidumbu mjana uma ngabe ukuthi ukuhamba mina ngizobe ngihamba nabo ngizoba uGoliath mjana wami ngiyofana izitha zami angigule mina ekhanda ngiyofana izitha zami so lokho amaphoyisa sengiwatshelile mshana kaningi batshela no anohlusha umuntu engamasi abatshela lo nalo ngisho ngabanikeza ngisho even nama-proof so isikhathi sokudlala manje angeke ngithi ngilinde i-proof enye elandelayo yiphi ukuthi ngibe nenceba noma ngoba phela angazi ukuthi izozame kuphi inhlavu so angikhombe nami ngoba nginethuba mshana lokuthi ngikwenze lokho khona namhlanje uphahla ithuna lomlungu uzobe phahlwa yena ngelinye ilanga njengoba bebawudrink nje uyabona nje ngithi mangizulazula idolobha lonke lapha mshana ngazula sizulazula sisamba nayo masibakhipha sithi hayi sithi masithi sahlangana kabi sahlangana ngale emva kwemall bayinabase bangale sisingale hayi safike safila phi imoto petrol njalo abuya kasu bengithi sasisale no labantu bethu asesiphumeni semahlathini azange baseza njalo azange baseza kodwa nje angazi mtshana kodwa khona kuzobonakala angizodlalwa umuntu mina mtshana angizodlalwa umuntu njengamanje awasebenza amaphoyisa umsebenzi wawo it's fine nami ngizobe ngenza owami umsebenzi ngoba ngizobe ngivikela nami njalo angikhathele ngeke ngiloko busy mina ngikhipha imingaki leminyaka kuloko ufuna ngibhadale abantu ukuthi bangivikele hayi khona I don't know ukuthi yena ubabhadala imali but mina ngingakwenza kube more but akunaso isikhathi ngizozenzela ngezami izandla uma ngabe ukuthi ngiyagwetshwa ngigetshelwe into eyaziwayo ukuthi mina bengizivikela kulomuntu ofuna ukuthi mina ngife ukuthi ubani sizoyikhuluma ngelinye ilanga ngoba vele amagama akho ngiyazi ikhona igama elistini sikhuluma ngelinye ilanga mtshana wami kodwa anyway ngakahle ngoba ngibuyile inkabi zisele khona ngapha or basayishintsha imoto ngoba le angayiphi yazi kunomuntu ongibuze ukuthi inkabi seyifike lezinye lamadrone kimi ulombuzo ukuthi inkabi seyifike endaweni ezinye lamadrone ayikho into abangayizamanga kimi mina nje bazame yonke into bangilandele ngalo lonke uhlobo lwemoto likhona akukho bangakuzamanga
Ngelinye ilanga akukho laba ngezange bafike khona nami bengilandela. Ngisho sengishone phansi lagcina khona izwe uma uya le phansi eMpumalanga egcineni kweMpumalanga le koMalelane bafikile lapho. Ngelinye ilanga ngasuka khona angisuka lapho ngiya eMiddelburg, bengiya eMiddelburg meeting. Ngiphuma nje kwintambama bangilandela ngeNissan Tiida. Ngithe uma ngithi ngabona ukuthi bangilandela, ngadonsa ngathi mafika egarage sekumnyama, ngafika ngene egarage. Ngene egarage bangilandela nje. Shothi khona-ke yaba-communicate nabo phambili. And then leyo-ke bekule ndoda yaseNquthu ebehamba akusele i-Legend 45 man, Legend 45. Ngalelo langa befaka insimbi ngathi uzothi iBakile Plus. Hayi ngcono indoda nje yaseNquthu inesibongo esicala ngo-M. Ngiyayazi. Ngazi ukuthi utholakala la. Ngazi nokuthi ayikho into engayazi ngayo nje, nayo nje soyazi ukuthi ngiyazi. Wathi manje behlezi bangilinda nje eKomati Power Station. Bebangilinda lapho-ke emingase komunye umgwaqo nje bekhamba ama-aeroplane, bekusukuma bekuhlala ama-helicopter lapho-ke kuqala nje naley'ndiza ey'ncane nje. Amabhanoyi abancane bahlala lapho-ke. Bengilinde lapho bayitshela ukuthi uma uhamba ngalapho nje usho ukuthi uzovelela ngasekhaya, bayitshela ukuthi ngizovela lapho. Vele iplane yami yayisho njalo ukuthi ngizoya lapho vele. Bengilinde khona kusho ukuthi besohlangana kulama mayina kuboGloria mhlawumbe lapho-ke uma uvela ngaboCaroline. Ngoba laba bebangilusile vele. Hayi sengibona ngafike ngangena egarage. Ngema-ke ngabalinda-ke ukuthi hayi ngilaba ngiqala ngabo laba. Hayi ngafike ngayithelisa upetrol lapha egarage eBad Plus. Ngayithelisa upetrol bafike bandlula bayoma ngasema-toilet bekudakhi la bafike bamakhona. Hayi ngababheka ngathi hayi ngathola ukuthi ayabeyili. Bathule or bayitshela ukuthi ngingene etoilet ngizophuma angibazi. Qeda ukuthela upetrol ngithiphe lo sisi loyo-ke obengisiza lapha egarage phume ngihambe. Bangilandele ngithi mase ngise-Caroline bese kufika-ke kufika elinye nje izwi lithi ungasayi lapha, hamba ugibele u-N4. Hayi ngihambe ngiyogibela i-N4 sho ukuthi sekulahleka ulayini wabo. Bangiyogibela u-N4 ngibuye ngimphase approacha i-toll gate le yase-Middelburg, between Middelburg and Witbank. Bese ngihamba ngithathe le ndlela eyohamba kuboDuva Power Station. Ngiyitshela ukuthi ngiyovela sengivela ngoba inhloso yami ngiye-Witbank. Hayi ngithe uma ngisakhuphukela nje lapha edamini, hayi naye seyifikile-ke i-Legend 45. Ithi uma ifika hayi bangiflikhela amalambu, hayi ngingagijimi bese hayi nami ngibe ready. Ngagijima ngishaye kahle. Hayi bafike bangi-overtake ngibabheke nje babese bahambe bafike ku-stop sign lapha ematragini nje bafike bangene basithele bathi hayi kwazi bona or kwajema isibhamu or kwenzakalani. Ngandlula bangibhekile nje azange badukule. Bacala phansi futhi bangigijimisa again. Abayazi nokuyazi indawo nje. Hayi bangilandela, hayi ngafika ngene epolice station eKlipfontein. And then hayi ngangibika udaba. Hayi kabaleka ngoba bangijimisa nje thini bathi bathola ukuthi ngise police station. Bandlula babaleka.
Thula ngihamba ngala ngiyakhona ekuseni bengizovuka ngibe nemeeting nommeli. Ummeli wami waziwa yilabantu engilwa nabo. Yibona abantu abazi ummeli wami labo engilwa nabo. And then ngithe mangifika lapho ke iJP bisingilinde lapho kunegate elikhiwayo opposite ummeli wami seMcleveck uma uya ubamba umgwaqo loya Loskop Dam. So masozophuma nje before kunepark lapha egcine before le park kunabameli lapho ke so mangizongena opposite kunelinye igate nje elihlezi likhiwe so bafike bangena ba reverse bemalule gate mangithi ngifuna mangipaka nje mangithi ngifuna ukwehla ngibabone mangithi ngiyela ngiyodosa something lapha hayi baphuma babaleka ngoba bayamagwala benjalo nje baphuma bagcwala idolobha. Hayi ngaqhubeka ngangena kummeli ngathatha lento ebebafuna ngingayithathi lento bebangivimbela yona ukuthi ngayithuli court order. Ngathi bangicela ukuthola le court order ngayithatha ngaphuma imoto bebathi basigijime bahamba ngayo iDG6 lemhlophe and bayikhipha ama number plate yabona lento imoto zokhipha ama number plate ilento yenza ukuthi umsebenzi wenkabi ube lula ngoba vele khona nje abantu abakhipha ama number plate nje innocent just nje benza umqhomo ngalento kodwa nje kuyayivuna inkabi kakhulu bakhipha ama number plate bese benza lento abayenzayo. So wena mina manje ngithi mangitshela umunye wamaphoyisa ukuthi iphoyisa eliphezulu ngathi le abantu basebenzisa into kanje bayiphika walala phansi until baze bayiprove bayibone ukuthi ayinangempela nayo ikhona. Ora nje namanje ngiyasho ukuthi akusiwo umuntu wakamuntu lento le iyafana nje nalabantu abagangayo akusiwo umuntu wakamuntu lona umuntu oyaziyo lento ngendlela ayi-operate ngakhona futhi nje wenza sure ngisho noma ngabe sebayisebenzisa la ejardini ngisho noma mangimile mangabe ngiphumile ngiyayibona mangikhona ngithi benza sure ukuthi vele angeke ngize ngikwazi ngisho nokuyithinta ngoba the way benza ngakhona. So leyo nto leyo ekumele nawo futhi amaphoyisa ayibhekisise ukuthi inobani lento bangaka abantu abanayo labantu engilwa nabo basebenza kuphi umkhakha angakanani amathuba ukuthi bangasebenzisa lokhu kwaphesha maningi kakhulu futhi maningi kakhulu. Yeah. So ngaleyo nto leyo bebangijimisa ngemoto bakhona ukubona ngisho mangizophuma ejardini ngiyongena la ngiyakhona bakhona ukubona bafike beme lapho ke and lento yabo engathi the way bayisebenzisa ngakhona okungenzeka ukuthi inamba yami enye yamafoni bakwazi ukuthi bayihacke nayo lento ivele isuke iye la kunenamba yami khona ngoba ngendlela ngisho noma ungabe uphakathi edrobheni uyibona yona sevele bengekho bona la there's no way ukuthi phakathi edrobheni ungayizolisa lento bese iyofika la ngikhona khona yo bese ikhona ukubona la ngikhona khona no ungasho ukuthi uma ngabe ushuthi ungasho ukuthi ushuthe but kumele usondele eduze ukuze ubone la ngikhona khona ukuthi nayi position yami but yona nje uma bayiconnecta la bayiconnecta khona sho ukuthi bayivele bayithumele iye la ngikhona khona nenamba yami. So enye into kumele bayibhekisise ngoba basazobaceda abantu abaningi uma ngabe kuthiwa futhi awukwazi ukunaka njengami ungayithola usenkingeni ekseni. Ngasuka lapho ngahamba ngaya ngolala eCaroline ngithe mangisaphuma bengilandela nje ngenye imoto nje engatheni nawe ngayitshela nje ukuthi ile imoto zamaphela. Hayi bangilandela ngaphuma nabo ngambheka ngaphuma nabo ngasuka ngadonsa ngathi mafika eVonderfontein ngathi foko ngihambe nalomuntu indawo yonke afika ngene egarage eVonderfontein ngangena ngemakhona ngabese ngibheka la azongena khona yangisho yena ulandela iGPS ngisho ungitrackile
uthi uma ethi wayithela phezu kwami into ayigijime lapho waphuma wahamba ubaleke ngenye indlela ngesinye ispeed athula ngambheka ngathi hayi foko ngiqhubeka nendlela ngahamba until Nelspruit angisayi ngapha endawo la ngihlala khona ngoba ngiyazi ukuthi bangithagethe kakhulu khona hayi ngenze appointment kuzoya niye neka home affairs bangizowenza appointment ka home affairs uzongilalela uma ngabe futhi efuna ukungisuka le manager ka home affairs eBarberton namanje ngiyasho ukuthi bangithenga mangabe efuna ukungisuka nama email futhi ngizoya ngabiyeka ngabomu wayesebenzisana nabo wadelay iprocess yami elokugqibela ngambuza ukuthi wangitshela ukuthi uyithumele ifile yami ePitori ngambuza ukuthi iphi i-track number azange anginikeza the only thing nje wangitshela wagijima wayithumela nge-email esebona ukuthi sekuyashisa manje bengidelay ukuthi baze bangidubule la azange bangidubule azange bakhona ngazinza nje khona ngapha enzansi nje endaweni zangale boMalelane so kune lodge ebengibhukhe kuyo ngihleli kuyo but ye relative yami leyo lodge and then mangibhukhe lapho hayi bezama vele ukuzongihlasela lapho bengangithuli kube nzima nje bangithule bayishintshe imoto bayishintsheni kukhona iNavara zeningi nje khona enye iPolo yangilandela mawuzophuma ngathi uyangapha kumbe nami sengiya endaweni zami ngela nami sengiyozama ukubheka ukuthi kwenzakalani hayi bafike bangilandela ngePolo bafike manje ngalapha ngababona hayi bengababoni bazozwa nabo sebayazi ukuthi ngababona bangilinda ngenze izinto engizenzayo ngaphinde ngaphuma belokhu bengilandela bebangilandela ngePolo lapho aphuma ngaba phinde ngabuyela emuva la ngiyela khona ngafike ngalana sho bahlela sho ukuthi khamba sho kubona bahamba kucala bangimonithe ke bese ke balinde lo ozodubula ke sebamtshela ukuthi hayi ke ihleli kahle ke manje ngeza hayi bazama kanti abazi lutho labadongi khona bazi nendawo bagijima bona bobhuka kwenye futhi ilodge abangazi ukuthi kuleyo lodge ababhuke khona futhi again kunobuhlobo futhi nakhona se related nakhona hayi ngisuke lapho ngihambe inkabi ihambe yongena nami eStandard Bank eDonga la iDom khona ngoba namanje futhi nje khona inkabi emnyama embi ngiyasho namanje ngizimbi yazazi vele leyo nkabi leyo nganginayo eNelspruit kwesinye isitolo kuthiwa kaMaria kuleso sitolo ngathi mangena kuleso sitolo omfana yazi kunye nje ubafana nje ubone ayikubone lento ukuthi ayikakashadelwa ngisho nokushadelwa but inkabi sabulala abantu yafike yahlala nje ngalapha etafuleni ngihleli ngibhekile ngambheka ngangilinde nje ukuthi uma ethi nyaka angisadilei ngilindele action lembi inkabi yayigqoke itennis iphepha lapha ipolice line thenga iphepha ngibabhekile ngababala ngabaqeda abazi ukuthi angicali babona ngiyabazi uselo bengilandela bona bayitshela nje ukuthi ngidomekile hayi ngaphuma ngabashiya nje kahle esitolo ngaphuma ngene emotweni ngaphuma ngihamba ngathi mangifika ngabe sengifonela umunye ngoba bengahambe ngemoto eyodwa ngafonela umunye athi okay uzongilinda endaweni esongishintsha imoto thatha libe ngihamba ngayo ngamnikeza yona ngathatha ngashintsha imoto ngaphuma ngahamba bangilandela bakhona ukungilandela ngoba vele ba track ifone bangilandela until la ngiyakhona ngelinye ilanga ngaze ngangena nabo ngacrossa nabo iborder ngaya nabo kwelinye izwe solo ngibabhekile hayi ukuthi nje angibaboni futhi bayazi nabo ukuthi bengabaleki ngathi mangibuya kulelo zwe ngabuya ngafika ngangene lodge ngalala ngathi mangivuka phakathi ngathi azange nje kushaya isithatha isikhathi eside nje ngithe mangithi ngiyalala nje ayeza inkabi uzame ewindini wahluleka kanti mina ngumlinde emnyango afike wazama ngapha emnyango waphazanyiswa omunye futhi ubhuke around lapho so wabe sesithela ke uma isithela mase siphuma simfuna la ngaphandle hayi
wabuyela la ingene khona nje ukuthi wabuyela kule yaloji ngoba bewangachelelene kakhulu nje wabuyela back khona lapho ngilinde nje ukuthi mayithi uphula umnyango hayi ngibe ngiphula isigobho nami wahamba. So namaphoyisa ngaleso sikhathi besenayo ke information nangale besebekhiphile ke information into yamosheka nje ngabe sengiyafonelwa bezwa ukuthi no siyo attack babaleka ngalelo langa bajika baphile emuva babuya kwenza ngathi kanti before that bangilandela kune jeep nje bebangilandela ngayo ngayibona le jeep ngathi onamba ya ngaphuma ngihamba ngathatha enye futhi imoto ngaphuma ngihamba bangilandela ngahamba ngafika ngena kwenye indawo elungisamavini bafike bashita bathi nje kancane nje bafike bema ngasekhawashi la ngibhizi khona bayimisa khona ngibabhekile namhlanje sikwazi ukuthi ngiyazi bema lapho ke ngaphuma futhi ngaphuma ngabe ngihamba nabo ngabachanela nje ngaphuma nabo ngathi hayi sihlathini ngithe mangijika mase ngithi sengisele nalo oyi1 mase ngithi ngijika ngibhekana naye wajika wabaleka ngandlula ngayofuna le jeep ngoyithola isekhonini ngithe mangivela nje robotini la isekhonini la ibhaqe ngakhona nje sho ukuthi iyona ke ebephethe ikhali asuka ngajika ngahamba ngabuyela back to a lodge hayi bagcine babalekile babuyele emuva ngabuyela ngahamba ngafika ngaba seMiddelburg ngathi mangihleli hayi ngacala ngabona idrone ngaphana ngathi mangiyemotweni nje ngaphana ngena idrone mangithi hayi ngiyayibona ukuthi okay sebangizama ngedrone manje hayi yangifuna nje ngaleso sikhathi yaqeda yanyamalala mawungayazi idrone le drone yakhona wena uzobheka idrone enkulu into enkulu nje hayi leya nje uma ungayazi enye yakhona bayisebenzisayo ngathi news and then enye futhi iBumblebee uma wena ungazi ungathi ubona isilwane nje ungathi ubona nje ibhungezi nje into engasho lutho kanti yona ngabuya ngathi mase ngila kwenye futhi indawo la vele sebengifuna khona kakhulu la kulo munye umuzi ke hayi cha nakhona ilapho ke ayishoni lapho ke namanje mhlambe nje ngikhuluma nje la ngaphandle ayishoni ke lapho ke ihlala ikhona nje noma ngitshela amaphoyisa ngayo ngithi guys la kunabantu abasipaye umzi wami ngedrone mangibachazele ukuthi injani idrone hayi avela athi umlungu hayi manje ngidlala ngami ngimoshela isikhathi ayikho lento ugcina ukuyibona eTV ngithi okay hayi report abamphisa kwaze kweza iphoyisa lazohlala la ibona lithi uma selibona iphoyisa lathi yazi besithi unamanga ngikhani manje sebaqala ukubona ukuthi iserious kangakanani lento. So engikwaziyo njengamanje ukuthi babhukhile nje ku one of the ama lodge akhona, and then before bazofika la ukuthi kwakuyiSunday baqale bafika nemoto emnyama ngaze ngikhuluma igama layo ngoba bazoze babone kuze kuphazamiseke izinto ezithile. Bafike bahamba bayi4 ibhakhi beyipake ngaphandle bangazi ukuthi kukhona umuntu ongale ngaphandle. Afika bajika bahamba bakhombana la emzini wami bahamba. Kanti before that kunendoda nayezame kakhulu, le ndoda beyisho ukuthi befike bayidrop ekseni ke yona ebese iyehla iyawalka njengalabantu laba abasebenza la edrobheni endlini zala emadrobheni le abasebenza la ebelungini nje, labo mama abasebenza emakitchen nalaba abasebenza emajardini. Gqoke nayo igqoke ke ongiyasebenza nayo basha labo ngiyasebenza, but inkinga yayo ke ifike yona i-destination yayo iphelela la phambi kwegate la kwami. Ime lapho ke seyibabhizi ngefoni ke seyisho yonke into mhlawumbe mawumela sho ukuthi mawuvela emuva kitchen uyakwazi ubona umuntu osemgwaqeni mawu uvela ngapha eminyango ekitchen kuphakeme.
so shothi ima lapho ke yona ikhona ibona yonke into. Hayi ngina ke nje nginikeza isikhathi nje ibona ishayishaya ngathi angiboni bese bayithengele ngisho ibhayisikili. Nebhayisikili inkabi seziyahamba ngalo bese bayithengele ngisho ibhayisikili inkabi. And ekugcineni kwaloko leyo nkabi leyo ngizoyifaka isithombe sayo but ikhona esiclear isithombe sayo engeke ngisifake. Kodwa uze khona nizombona ukuthi ngiqinisile. Ngizofaka nje ezimbalwa la engekuyiboneka ngoba uningasazi isithombe esiclear ngeke niyazi kodwa esiclear sikhona engeke ngisifake.